استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینر المهیجا لهر دری دباش آدما پیشکش کرنا بلتنا دم شمیر یکا فرمو گرمتنی سلوچا ببشداری هجمارک پسپورو سرکردن پارتیا دموکراتا کردستان و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا رخصنا دومیزیا پارتیا دموکرات کردستان سوریا خلک روشنبیری و سیاسی بناوی خلا دکتور نورالدین زازا جه هجمارک اندامن خورا بداوی آنی شپیلا پیش روژا کرد لسوریه راگان که کردستان سوریه مطرسیه دیو او مطرسی لسطوه پی دیو پککه گرد شام دکا چالکوان کرد جه خلکی عفرینه بمبستا گاندنا ایشو آزارن ولاتین کرد لعفرینه بن پیکرنن در حق وان تین کرن هفدیتنک لگل نتوین یک گردی لندن انجام ده دنباش رخصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا خلک روشنبیری و سیاسی بناوی خلا دکتور نورالدین زازا بداوی آنی دوی خله ده هجمارک پسپورو سرکردن پارتیا دموکراتا کردستان و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بشدار بون رخصنا دومیزیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دو خلک روشنبیری سیاسی بناوی خلا دکتور نورالدین زازا بداوی آنی رخصنا دومیزیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د 22 ماه دهانده دست به خولا روشنبیری و سیاسی یعقوب ناوی خولا دکتور نورالدین زازا خگرته بو جهجمارک اندامن خوره کربو و خوله نزدیک 65 اندامان جدستین پارتی لخگرد و الاوفیسا کامپادومیزیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و نین خوله دهاتن داین تا 15 روزان بردوام کرن دیکم روز ده بریا کو خلا دست به بکا بر پرسر خصنا دومیز محمد امین عباس بخیر هاتنا باشداران هر وها اندامن سرکرده دیا پدکسین باشدار کر کو انداما کمیته نوندی دیا جوان و عبدالکریم میرانی آماده بون و بکرتاهیل سر خله آخفی پشتی کو بستگک بدنگ لسر گیان پاکروانن کرد و کردستانی و لپیشیاوان سرکش پاکروانان بارزانی نمر هاتبو راوستاندن داویترین روز جخله ده بو انگو روژا چاردهان گو علی عونی اندام انجمن سرکرده‌تیا پارتیا دموکراتا کردستانی و برپرسی لقیدهان یه پدکه لسوران سمینارک دبن سرناوی روشا سیاسی لکردستانی و روژاوای کردستانی لأوفیسا پدکسی یال کامپادومیز پیشکش کر. دداویا سمیناری ده هن پرس جالیه هن بشداران و هاتن کرنوش آلیه عونی و برسواوان هاداین. دروجا 13 ده جخوله ماموستا شهاب سعید علی بکالوریوس ددیروگه و زانیاریا کسایتیا مروف ده سمینارک بناوی جورین کسایتی پیشکش کرد و گنگشه لگل باشداران لسر وی مجاره ببرفرهی هات کرن. دروجا 12 ده جی سمینارک جالی قادر قاچاغ اندام انجمن سرکرده‌تیا پدکه برپرسی لقی هفتان لشنگالی دبن سرناوی حوزایتی و رولاوی نرینی دجواکو پارتین سیاسی ده پیشکش کرد. روژا شمیا بوریجی انگوسی ویمه دو سمینار هاتن پیشکش کرن. یک جوان جالی دکتور عیسی محمد بو یادنجی جالی دکتور جوان سعید عبدالرحمن بو بناوی ریوبریه بو. ده هر دو سمیناران ده گفتگو گنگشد ناورا پیشکش سمینار و اندامن بشدار ده با آوائی که برفره هات کرن و سود جوان سمیناران هات کرن وکو بشدار ده بیشن. دروجا دهان ده جخوله سمینارک بناوی اسلام سیاسی جالی دکتور محمد عامر دیرشوی هات پیشکش کرن. هر وها دروجا نهان ده جی سمینارک بناوی اولهیا نتوی جالی ماموستا احسان امیدی اندام لقیقی پدکه لدهوکه هات پیشکش کرن. دروجن دن ده جی سمینارن ده جغرافیا سیاسی و رولا جنه ده سیاست دو به طیبت رخصنین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و گرنگیا رخصنه لبا هر اندامگی ده پارتی ده جالی اندامن سرکرده‌تیا پدکسی ین بشدار دخوله ده هجمارک دنج ماموستا و پسپوران هاتن پیشکش کرن. خولا دکتور نورالدین زازا یا کوری خصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جهجمارک اندامن خورا پیشکش کر دوه بداوی هات لگوری هنج بشداران دانخویانی سودک مزن جوه خوله به دسوا آنینه. شپیلا پیش روژا کرد لسوریه را گاند که کردستان سوریه ده مطرسیه دیو او مطرسی لستوه پی دیو پککه گرد. هرگولین آمده کارین پیک آنینا ایریشه که لسر نافچین کردستان سوریه اشکره کرن. شپیلا پیش روژا کرد لسوریه را گاند که کردستان سوریه ده مطرسیه دیو او مطرسی لستوه پی دیو پککه گرد. او هرگولین آمده کارین پیک آنینا ایریشه که لسر نافچین کردستان سوریه اشکره کرن. ده داخیانی که ده شپیلا پیش روژ گوت که او پیش بینی دکن که هزین ارتشا آزاد و به پشتوانی که اسمانی جو ترکیه ایریشه که لسر نافچه پیک بینن و دبیجه اگر او یکات انجام دان به ایده و پککه برپرسند برده
جبر کو هبونا پکک ل کردستان سوریه دهله ترکیه پلانا خو بجی بکه هروها چونا پیده بونافچین عربی بو سدم کوکومن عرب لدیجی کردان درکوین. شپیلا پیش روژه دی داخویانی خود اشکرد که روژه یکی هیوا 11 2018 ترکیه همو سرکردهین گروپین چکدار ین جه روژالات سوریه اگدار کرن که خوشبو شرکی لکردستان سوریه آمده بکن. گروپا احرار الشرقیه و سرکردهیتیا وی ارکیرابه. روژه دوه هیوا 11 2018 جروبين تجمع العدل، تجمع شهداء الحسكة، وتجمع أحرار المسكنة تبلي جروبا أحرار الشرقية بالتمامي بون. شبيلا بيشا روج دبيجا تي بيش بنيكرن كومن فيلق الشام وفرقة الشام وفرقة سلطان مراد وتجمع أحرار الشرقية برياد درجه الراعي سينوري درباسي تركيا ببن وجور بو سينوري سوريا جالية باجار أورفا ورن وجهستن وجور بريا كشر لسر كردستان سوريا بكن. جروبين دي ويجا عفرين أعزاز وبابي برف منبج وجريس بيفا باللفن. شبيلا بيشا روج هروها دبيجا جروبين أحرار وشهداء ترفعت أنجمن الأشكرية مارعي وأرتيشا الشمال بيك أنينا وإيريشي سرنافچين كردستان سوريا رد كرنا. دبيجن جرك أو إيريش تاني لسرنافچين كوج آلية هسده و هاتنا داگير كرن با واتن نافچين درفي كردستان سوريا. شبيلا بيشا روج بانجل لأنجمن الاجتماعية كرد لسوريا كر كوب أركي خرابة وجفينا كأورتا لدار بخا ورياكيج بوري قرتن لبربجي كرنا وي بلاني ببينا وما ترسيه لسر كردستان سوريا هلينا هرو هادا خوازا اكتيف كرنا رولا بيش مرگين روج جبوه ما ترسيه كر. شاخی هرما کردستانی یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا دوه گرکاری خسنی لکامپا باسرمایا پنابرین روجاوای کردستانی انجام ده. یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا بسرپرشتیا برپرسن شاخ و اوفیسار خسنی دگرا خویار خسنی ده لسر روشار خسنی و چوانیا پیشخسنا کار راوستان. لگوری کو برپرس یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا احمد محمد امین دروپالا خدا بلاف گریه یکیتیه خوجهیا کامپا باسرما دوباره بریک خستن کر و لسر اندامان تکس کرن که دوی پابندیه بریک خستنا خواب کرد. لی بریتانیای شاندکا چالکوانین کرد که جه خلک عفرینی بون بما بستا گاندنا ایش و آزارین ولاتین کرد لعفرینیو بن پیکرنین در حق وانتین کرن هفدیتنک لگل اوفیسا پیوندین دروا یانا تاونیه گرتی للندنی انجام دان. لی لندن پایتخت بریتانیای شاندکا چالکوانین کرد که دو چارچوبای مافی مروان ده کار دکن و تفجیج عفرینینا بما بستا گاندنا ایشو آزارین ولاتین کرد لعفرینی بن پیکرنین در حق وانج آریه گروپین چکدار و تنکرن هفدیتنک لگل اوفیسا پیوندین دروا یانا تاوینیه گرتی للندن انجام دان. لگوری گوهن چالکوانین کرد جعفرینا روجاوای کردستان بلاف کرنه دوه او هفدیتن هاتیه انجام دان. دیده چالکوانین کرد بلگیک پیشکشینه تاوینیه گرتی کرن. ستمکاری و بن پیکرنین مافی مروان جاریه گروپین چکدار ین جاریه ترکیه و پشتوان کری دیده بزلالی و تکزی پیشکش کرن. دی بلگیه ده چالکوانین کرد بحثا رواندنا ولاتیان رخوازا فدیه و پارایان برانبری سربس بردان وان دست سرکرنا مال و ملکن ولاتین کرد کشتن و دزی و تالان کرن و مبستا دربدر کرنا وان و بجی کرنا مال باتن عرب دشونا وان ده داکو دموگرافیا عفرین وره گوهرتن سرباری بن پیکرنین دن درباره ولاتین کرد به هرگولی جنتوین یک گرتی را هاتن شروع وکرن. هر درباره بلگیا کو چالکوانین کرد پیشکش کرنه چالکوانان نرینه خواه به چاره دست نشان کر و گوتن کو دوی گروپین چکدار جه عفرین درکهون و ریو بریا عفرینه جه آلیه خودین عفرینه و ولاتین ویوه بکرن. کاریدورین آرام دبن سر پرشتیانه توین یک گرتی ده بین وکرن داکو ولاتین عفرینه وگرن سر مال و ملکن خو دور پیش کرنا عفرینه جی بداوی وره و دبستان دوباره آوه بن و پیدوی و خزمتین گشتی و آلیکارین مرووی جی ورن پیشکش کرن. لگوری چالکوانین عفرینه او پیشنیار و نرین و بلگین هاتنه پیشکش کرن جه دست خوشی و سپاسی بو جالیه بریتانی و بریتانیای سوز دایا وان چالکوانان کو دا خوازین وان بو اوفیسانه توین یک گرتی لجنیوه و گوهزه. درباره ویگاوه و انجامین وی هفدیتنه چالکوانین عفرینه دانا خویانی کو او هفدیتن به برهم بو و به ارینی هاتا پسند کرن. چالکوان و روشنبیرین عفرینا روجاوای کردستانی بردوام هولین بداوی کرنا بن پی کرنین لعفرینه انجام ددن و لهر درا کولی بن کارو چالکیان انجام ددن.
هێدیا wan ew e ku ew perdareş li ser Efrînê were hilanîn û cardî jiyan bi xweşî û aramî li Efrînê vegere. Derbarê dewriyeyên hevpeymanan Navdewletî li Kurdistana Sûriyê, serokê Tirkiye neraziye û dibêje serokê Amerîka wê guh lê bigire, dema ku jê bixwaze dewriyeyên xwe li Rojhilatê Feratê rawestîne. Tevî ku hevpeymana navdewletî dewriyên leşkerî li ser sînorê deverên Kurdî bi Tirkî re derxistine di dema borî de lêbelê welatê Tirkiye berdewam e di armanjkirina deverên Kurdî de. Herî dawî jî gundewarê girêspî û serêkaniyê ji aliyê cendirmeyên Tirkiye ve hatine armanjkirin û ziyan tinê madî bûn. Li ser dewriyên hevpeymana navdewletî ku di dema dawî de li deverên Kurdî bi serpereştiya Amerîka derketibûn, serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan nerazîbûna xwe anî ziman û got ew bi tişê weyan razî nabin dewriyên Amerîkî li deverên ku Tirkiya wê armanj bike derkeve. Erdogan dibêje di 11 vê mehê de wî civîneke serokatiyê bi Trump re li Parîsê heye û eger ew ji Trump bixwaze ku dewriyên xwe li deverên Kurdî rawestîne wê Trump guh lê bigire û dewriyên xwe rawestîne. Erdogan li pêş kutleya berlemanî bi ser partiya wî ve bersiva rojnamavanan da û got derketina dewriyên leşkeriyên hevpeymaniyê li Rojhilatê Feratê wê bandoreke nerînî durist bike û bersiva rojnamavanekî din dide ku eger Tirkiya wê berdewam be di helmeta xwe ya leşkerî de li ser deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê, Erdogan dibêje ew ê ji nişkî ve derbasî deveran bi giştî bibin û rawestandina dewriyên Amerîkî wê ji aliyê Trump ve derkeve dema ku lêgel Trump biaxêve. Ev e bêhtir ji heftiyekî ya artêşa Tirkiye çekdarên bi ser opozisyona Sûrî ve kom dike û haziriya operasyoneke leşkerî li ser deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê dikin û çendîn bingehên leşkerî yên çekdarên bi ser peyedê ve armanj kirine, di encam de ziyanên canî û madî jî ketine. Şopînerên me hêjaberî ku em biltena xwe bi dawî bînin, dubare em ê sernûçeyan bêne bîrawa. Vê bejdariya hejmarek pispor û serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistanê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya rêxistina domîziya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya xoleka rewşenbîrî û siyasî bi navê Xola Doktor Nureddîn Zaza ji hejmarek endamên xwe re bi dawî anî. Şepêle pêşeroja Kurd li Sûriyê ragihand ku Kurdistana Sûriyê di metirsiyê de ye ew metirsî li stûyê PYD û PKK girt. Şandeka çalekvanên Kurd cê xelkê Efrînê bi mebesta gandina êş û azarên welatiyên Kurd li Efrînê û binpêkirinên derheqê wan tên kirin, hevdîtinek li gel netewên yekgirtî li Londonê encam da. Şaxê Herêma Kurdistanê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava gerekarê xistnîl kampa basirma ya penaberên Rojavayê Kurdistanê encam da. Biltena me bi dawî hat, heşa du wexte werbin.